Empaka ezi ezamanywa nka Auto 3 zitebeekanisibwa bambarira Moto Club kandi niziza kwetabwamu abavugi ba motoka na pikipiki eziraba ziri harimu Sigwaruka Resort omu rurembo rwa Mbarira. Kurigirira ryo kurira entebeekanisa Happy Richard arikugambaho n'abanyamakuru erizooba yashobora kunu baza kutandikana n'okukyebera ebiruka orwa 6 omu Kasheshe kandi ebiruka nibiza kuvugwa kilomita 7 emirundi 2 nabwanyuma omuhanguzi akwatibwa ekikopo na n'ebirabo izooba eryo yashobora ku ebyokwerinda n'ekintu kikuru aha magara g'abantu. Okukyebera ebiruka izori rwa 6 mu Kasheshe then rike yokije aha Westgwa Resort Kibega za kutandikana na piki za kutambura ku maresha 3 tugarizeho motoka za kutambura run zibiri run yo kubanza nize kubiri ya kilomita 7 zigarika mu rwa kabiri zo kilomita 14. Semengo Big Jazz omu batebeekanisa yashobora kubongeire mu kyango omu mpaka ezi ezo murundi gwa kashatu abavugi barabe bavuga kilomita 7 emirundi 2 abavugi ba motoka na pikipiki eziravugwe ku maresha 3 kubera ne motoka z'empaka ne pikipiki tujja kusookawo pikipiki batunamala tulinako enduro pikipiki ziri ennene zibavugira bali eri mu nsiko then bwe zinavaayo tujja kubeera ne motoka ezigenda okuvuga kilomita 7 bagenda kuvuga kilomita 7 emirundi 2 era bwe tunamala kusaawa nga 10 tugenda kugaba ebirabo byaffe tujja kubaawo n'okulya ku mucumo rosti then bwe tunamala tugaba ebikopo bwe bijja okuba omukolo gwaffe gw'olunaku. Omwe omubavugi b'empaka Mukasa Yasin yashobora kandi yahamya weno orikwenda kumwepimamu yashobora kwayongeire byoma bisya omu motoka ye ngw'empaka yazihangwire ekikunjemeza munonga ejinimbarara bona babashiza bakuruga Kampala nyo nibo wakwiza arutu ejo ine 14 oine akachere nyenda katera akachere ukagaruza yo mbara kata ukagaruza yo Kampala katahikire injine yintire muninje kakasa nyenda ko yengane basa kwata speed bibiri na nezikugwamu arokubaka kananka kari so fast kare nkwene kubasa gamba jampu nyenda kutamburiraho mwanya omwe warayetabe mu mpaka za pikipiki Mushabe Bowazi yashobora ngo pikipiki eziba kuvuga tizaburijo omukwiruka nkezi muri kumanya yiro zibera pikipiki zina zitandikira wezikoma so zo pikipiki zino teziberanga zino zemulaba eza MX zibuka nga ziduka nnyo zino ziberanga za designinga route ngerimu ebidiba erimu ebitititi ebiswaswaswa egamba waliwo ne zone gye bateekawo nga abayiseewo tayimweyo obulungi naye nga tadduse nnyo